I don't want peace. I want problems always. Senguvusela wena uyathula. Ungivusela ngelweni ndibanzini lengwele ngivusela ngelweni. Wena phela ngosani ngiyafika la ngophathele imvulo etimnanzi ngophathele surprise. At least ngawuyavuma la nguvusela. Ikhona surprise ngapha nje. Akazi ngophathelene. Kodwa into lengayicagela nje iqhamuka kuwe nje ngicabanga ukuba ukuphila kokuqhamuka kuwe. Kulule mina. Ikliye ngophathele imile eshashaya surprise senza kufika. Tabe cala ngawe futhi ngakwenje. Kude mina lokwayidla le mile. Tabe cala ngawe ngicala. wena njani uyeko clean khona base bakudonate nga clean ba deliver angisibani delivery Cyprus ba deliver otengani wena otengani yes lo ngipotele mina ngisuka to sikhona imali ebevele khona le bese sada yini wena pizza le medium double deck amna ngikuthemba wena ngikuthemba hayi la Nkosi mana bonile lana ilele mile nshanshale na ipizza ina 2 imali oh phela musu ungivulela songivulela manje ufuna ngizongithemba ufuna ukukhomba phela mina uthini i-double deck yeah medium 130 ngisanguthengela Nkosi ngilokhona kuxolisa singaphindza sibile indaba yokuthi mina ngayana sisi wakho konke kanjani njani usalokukhohlwa nje lo manje Jona sasho ukuthi lo 130 utonkhohlisa konke wena phela ngizofuna ukubona ngetendo ukuthi yes iphotona wena ulokwenda kanje so wenda kakhulu hayibo nonyona phela ngisengikho ngishale Cyprus but just want to deliver pizza nakhona kusethe lo mloko wayidla le double deck le tabe icala ngayo nakhona so lokho akusi enough yona lokuhamba kanye nje wena ucathi ngwakho wena ucathi nje ngidlala nawe bu uthi mhlobani bu angisengayibona singichazela cha uvulisa bu wow bu 2 layers medium double deck pizza 130 kuphela kude mlilo wakwayidlala Nkosi itawucala ngawe ngca kuyidla manje siyibambela ini ndimanzakane yakho yini ngenzela ukuthi sele piece kahle phela mina ngicela musi hayi ngabela Nkosi manje uthi ufuna ukubona ngetendo muso ukuthi ngiyaxolisa ke nathi ndile ukuthi sele ipizza leshashaya Cyprus lo basengase bayidla anywhere around Aswatini icala ngawe ngca yidla le mile yishashaya ngiyishabisa emshinini exactly yishale mile uyazama tatana uzamiyazama but akusho hayi wena ukungifakela ipressure utawuva ngamisa ngikutshela ukuthi uyangixolela qhubeka njalo uzama bese ngesakhuluma enzaka usingalana sisi wakho msi ngesakhuluma ngayi phela wena awungitsheli mina ngidawuva ngakutshela mina ukuthi nyo isikhathi is right asathi iqhubeka limit etshela